Hakajing ekran bat kilat patai khubor ke basisin sitayo kakong RM Kurba Deputy Commissioner ke Ribohi District kala Kyntu gitu gibri ke besong quarantine center yakin nong ilam senong bat kunju ikinong de dukan sya bagi ban bor Ryntih Jingbthah jong ke Sorkar kenang ban yada nak jing saprang kenyang jingpang COVID-19. News te minta tayo ni dan gatuk ni banyak kan ban kong tadi kini ke community COVID management committee ke ba DP ini kisnong te haga ban kong hingan ai ku le borok ki rang ba snong ki bala sim kia ban penong kam ya kan ki committee ban sina yo kita ki kita ki jaga ban sa ki kun bahaya jongki nong song jongki ki balawan phash kisnong te hakari de bekani so de ban ong ba pin song haban pet bahaya kini ki community covid center nama Paidbah pin hab pet hak ta kong ba shibo ni kiban ki brio kumantang sini lai ko tare ki bawan lai ko tare bat ki bawan lai boy tare inde ganya pensa lang kumtu makap devan bo lala ka kamera nomor ba kitu ki bawan mentang sini lai ko tare ki de bla tested ki bla up ya ka result dan lada de ki bla de yo e ka result ru tamat ka di babyang ndai shibo mentari ki bla up ya result te ba itu ki bala ada yo result kum kila ada pensal pan do hakim sini bala ale ki bala ada yo result te ka possibility kalau bala ada sibuk matang ni pensa klik lang ki bala yo result ban berapa yo result kala ban bandra ka problem nama ba ada de badan positive case jom itu ban hidang up result te bat kita kan mandra bun ka problem mo sibuk de badan positif itu berang result te sahabat Paidbah ba kibrio ki ba ya salah hang tu hikin de berkat kini gitu ki bla yo report kenang ba kan mandra problem yang berkat ki basa kan ba yen school dan ni community hall te kini hingi haban kit kya ban report ngimde ban clear lang ki ba na sa lai sau sni ba ki ba dam shiwan itu ngin hab Paidbah minggu lalu kejang dan number 1 kata number 2 kalau ba kini ki jaga community hall ki community hall di center ki de ban nong ki bakut no te kin hab ki haba itu ki pain kana ki jaga bam sebab apa dia kalau ba hati ni community center ki bagi pensa ki kana ni kalau ba dan kam ban penkut bahaya ki nama ba tang nak jing jobo ru la ban yo pam ki kana ki ni dia semua baban penkut bahaya ki ban Paidbah ki kana ki ba shong hang tu kim de ban yo mi shaba kim de ban ya shiru sheneng ki shnong ki kim ya kai nama ba government ni kana bo ka system ban kadang GPS no ya ki movement na ni tip te kalau ke ban kin nakal ga shnong kin so baban Paidbah itu kena ki badon ya patokan number ka bala register kin bat Paidbah ki kim de ban change mobile kim de ban ai ka mobile jong ki yan we no naman nakatugal mobile number jong ki ni trace ki election no so ha ba ki de ban bat bhai ka to number number katahi ka de ka we ka lahat min la ante la ka ki number 1 number 2 kalau pada ka di ka Jingbthah ya ki ba lada ki komentar lai i ke case ha ko Meghalaya ka lanang ki mo men ha katai last week ni klam la de ka state of free of COVID mentari la apa afternoon clinic case so it's kala long shong si shisha yung baro hi kamtam ni hari boy namar ba kani ka district ni transit so nginde ban shong shan lada kampat ban ha ko ri boy ru nginde ban shong shan namar ba possibility ba kat ni la ban ngat la dengan long adika mo te semua bahagian yang kit kli ya kata sako way pada ni kwa ban yang pada shi ke yang ki hindukan sya mo klaktif ni pemila sya itu kan ba bagian play te habang ni sya kita kamot ba kendon kalau kim de sya ki beri ban rumah po ka idea kalau ba berbon indali sya ni rum ba ki perlong ni shong jan and untuk ke distance kam nak maintain nama kibun ki dukan ni ki nang berat mo dukan highway berat dia semua ba ngin budin itu shi por ni ngin hab ban shimmet at the package kin semua ban ya pendrum beri hadukan but kum no ban le ya kata kalau ba kin bu deki either
Kerekam jongi ki kasih terang bami dan gitu ki jingkang belum steng dan katu ni bo ki kelung kena bagi nom pet caban dari mentang lade opor ba ladang idon gitu ki jingkang steng yang kang na to steng and then min chu air ba mit na count of